Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinong thep vote jong ka Nongpoh Constituency ke Bahap Haribhoi District. Kynthei kisan Ngut ki kertong haka arpwe ter imta ubnai rempang arja arpusan. Haman ki jaka thep vote nak benta ban pha UMDC shaka yeng dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council. Bat ka jingjab ansatip haka arpusaw tarik mentahi ubnai ke badai ke sengi nyaw vote. Karkum ketup kerteng balapan mi do returning officer jong ka Nongpoh District Council Constituency. Kisaw Ngut ki Rangbah kini khun persya ya Kawei ke Kynthei. Kini ke Kynthei kede ke kong runa khemdet ke basyong basa ha dan Nongpoh ke banyak khun nagaseng National People's Party kat ba kisaw Ngut ki Rangbah kilong uba balajit rani ubasyong basa narang Nongpoh ubadi UMDC bamenta ubanya khun nagaseng United Democratic Party uba Lawrence Nongrum ubasyong basa ha dip rangi unya khun nagaseng Congress uba Manin Raja uba Napuranggang unya khun nagaseng BJP bat uba Matthew Kenneth Makdo uba nagasnong Paham Lapong unya khun nagaseng Voice of the People's Party ki Paidbah jong ka Nongpoh Constituency ken sa shimya karai kini ki Ngut ki kertong namar ka kong runa khemdet kene khun nagaseng NPP kabade gaseng ka balabat ya ka Borsen Shar ha ka Sarkar Jila uba balajit rani nagaseng UDP kabade gaseng ka Basen Raplang bat gaseng NPP Bansen Shar ya ka Sarkar Jila kabala kershan do MLA baminta uba Meryl Bonsi katba uba Matthew Kenneth Makdo unya khun nagaseng VPP kabade gaseng ka baki Paidbah kidang shipen job UMP ka Lok Sabha u Dr. Ricky Singkon kabade gaseng ka basyong hakalyang persya hayeng dorbar thawan ke Jila uba Lawrence Nongrum unya khun nagaseng Congress kaba kani gaseng kasyong halyang persya hayeng dorbar thawan Henry Lai hak Ilekshon MP Lok Sabha kidang bon ki Paidbah kiba kershan ya ka Congress Nongpoh Constituency.